Kalampung Yakhun Nyak Kali, ahor 4x4 off-road, kalapoi no Syakabakun, hading kerja Khun Nyak Kali hakelenti ki ba Khohram, bat laki klau ki betam, aki kiwa. Kabalanya mata laisin letter, kalapoi no Syakabakun menta ke Sngi. Hakan ni kalampung Nyak Kali lah semata deki driver lah deki Nyak Kali deki benta ki ba fair jang kathan citai lam lagi. Kini ke Jingiakhun kalau hapok Kharsati Park ke bahap hapok Riboy District. Ia kini kalampung Nyak Kali ke semata tang deki driver ki ba Tibet bat ki ba Shlur. Lapelong dekat adventurous new trap off-roaders. Hakabalah pihak. Ke Jingiakhun hakikat tu kan liki kedan ke bukan top nadu ke SS1, SS2, SS3, SS4 bat SS5. Kuntop dulu ke Jingiakhun Nyak Kali hakapon menmit. Thank you so much. In. Kau saya senang mana Aram tidak mau. Kleine. Ya kini ke lempung Yakob Nyak Kali la penahap perdada ubak MB Tumper ubrang Additional Deputy Commissioner dekat River District hakaje langru ubak William Hek Sumbu Kongsan ubak Damian Umror Presiden ke Ahor ubak Ferdinand Kharkamni Vice President ke Ahor bat kiwi-kiwi dia kirang ba. Biang.